Pozdrav i dobrodošli. Danas učimo brojati do 100 na njemačkom jeziku. Puno zabave pri učenju. Ono najbitnije što trebate danas koristiti je da u njemačkom jeziku se brojevi čitaju obratno što smo već pojasnili u prijašnjem videu. Ako još niste pogledali videe do broja 30, obavezno pogledajte jer je to osnova da bi mogli brojati do 100. Prvo moramo naučiti takozvane desetice. Kada to naučimo i uz znanje iz našeg zadnjeg videa sa brojevima od 20 do 29, možemo praktički brojati do 100. Krenimo. 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80 80 90 90 100 100 oder 100 100. Odlično. Sada trebamo samo spajati brojeve prema pravilu iz prijašnjeg videa. Probajmo sada nekoliko primjera spojiti 31. 1 plus und plus 30. 31 36. 6 plus und plus 30. 36 58. 8 plus und plus 50. 58 91. 1 plus und plus 90. 91. Kako se kaže broj 48? Odgovor napiši u komentar. Bravo, sad znaš brojati do 100 na njemačkom. Sada ponovimo naučene brojeve. Ne zaboravi staviti like na ovaj video. Hvala. 30 40 50 60 70 80 90 100. Ako ti se svidio ovaj video, pretplati se na kanal i ostavi like. Tako nećeš propustiti nove priče i videa za učenje njemačkog jezika.